Šta je tu ocet? Pa ja hoću za paprike. Ja ću sve izliti, a šta mi ostane, da zavrnem u flaše i dok mi dođu ponovo paprike pa ću pratiti. No, ali da malo ovo proširim. Litar oceta i 4 litra vode. Eto dok ja natrčim 4 litra vode. 2 soli, ja. I 2 soli, aj 2 šećera. Aj prvo ću. A koliko šećera? 2. Ja stavim 2 šećera i 2 soli. Ono je 5 litara, ne? Ne mere 5, i ja. Mora da je živa eksencija, pa... Gledajte, došla nam je nene u posjetu. Nije nam dugo bila. 2 šećera, 2 soli i možete staviti, neko stavi 1 vinobran, 1 konzervans. Eto, stavit ću ja 1 vinobran. I konzervans ću staviti, jer uvijek stavim. Eto, to je to. Sad ćemo izmiješati. Odo donijeti konzervans i vinobran. A ovo ću od... Učete se tu magaza odmah to... To je čiro. Vidi, nož, uzmi samo, ona mi izraži ko za kompiralače. Ne može više, čekaj. Pa ne smiješ sad tu. Ne treba kolica ima. Pa ima krompira, tu nije da ne... A. Šta je? Nemoj više, Čekaj nas. Čekaj da mama poreda. Nemoj više, polivaš se i moka. Idi vidi šta radi. Aj mane! Idi. Idi vidi šta radi Kika u kući. Idi vidi ne u kući. Ajla. Idi. Ja, malo. Volim ja kad se one čitabe, znaš, paradajz. A lakše mi je ovako, kad ih očistim, odmah se jedu. A. Ja ću malo sebi da uzbrije Ove nisu uzelo, nek smak podebele. A neke ću ostaviti da mi... Znaš koji paradajzu se moram sebi zapravo malo. Pa je to iz druge ture. Ja, iz druge ture. Čekaj. Neću te više. Eno ide babo nek ti ono. Hajde osadnja se. Nemoj tu flašu u usta stavljati. Pa ne znam gdje je livala. Možda je čula. Odi vama, ej. Alena, pomoći. Ne bereš ti njoj. Odi babo kompira, brat. Sad će se i kompire roviti. Još malo. Pa jo, treba skloniti tepće. Ma sve. Smrti, odi kad su u magazu. Pa čuje se ono i nabila. Pa šoš. Opet će biti problem, mora mi puknuti. Da ja ću bona evo sad ću sam da završim galon, moram uzeti još jedan. Je snakaz, ona mora dignut. Nije kupio. Pa će staviti još to, ali haj kad bude to okolo obrađivu. Pa će staviti. Može se ovdje staviti biber u zrno. Ali ja ga nemam, nisam kupila. Ima eno meni jedan odsad gore, a ću tebi dati. Ja uzela 2 naku, znaš, 2. Ja bi nabram, sam nećem konzervans. Ali ne imam to, ja uzmem kad kiselim, nisam još. Nisam kiselim. Mi sinko ima lanjska 2 galona, drugi sve to sliče. Daj za kisel. Ja ne volim paradajz. Nako, hajde, paprike volim i ja volim, jel, son paprike, on sve i pojede, više njem čuvam. A ovako ono neku salatu za nešto drugo.
Ona nje vodu nosi. Neš više, ja neću više teći. Jesi se umazala? Ona ima puno, vidi. Neće kuko više. Neće. Da vidi. Da vidim koliko će mi, ako bude morat ću Ajmana poslat podsjeten. Neće ti moći biti ovo. Pa mislim ja da mi neće moći biti. Ora ta 3 galona. Haj neki Ajman, po još. Ali eto da imaš tu i najlončice lijepo, ne hrđaju kapci. Nemam. Ha mogu staviti poslije, zato što novi su kapice, znaš. Ali novi hoće ono ufati. Joj, novi hoće ufati ovaj kiselina. Ja, izgrize. Ja uvijek podržem. Ja sam jednom kuhala ove paradajzuše u vodi na šporetu, malo da prokuhaju. I onda, ali nešto mi se to nije dopalo. Nije Nelis htjeo da jede. Masne ono, jel budu? Ma ne budu mi fine, možda nisam na neki recept ubola fin. Ajde još ovu jednu. Haj šutiš, tako je, napravit će. Moram još praviti. Da, ovo sklone neđe. Ima da ću vi sto, sada on će se sam slomiti. Ja sve na nje. Pa odmah ćeš odnije doli. Hoću odnije, to. Pa ti odmah ovdje sad neće. Odnije će dok sve ode poniti još galona, onda da i to poku. Vala su najljepše ove. Boga mi. Kupit ću ja i crveni, oni rogi, pravit ću malo jajvara. Ali kad bude ono vrijeme. Ja volim ti paradajzu sam, ako ima sam i meni drugu curu malo. Haj nabraću. Ali nemoj brat dok dobro ne nadođe. Ja imaju gore, nisam na to sve pobrala. Ode ponijeti galone. Evo, još sam morala donijeti galona. Znači to, ali Ajman mi je otišao donijeti još ocata jer ovdje nemam. Ova 3 galona su puna. Vidite kako izgleda paradajz sos kad je se dobro zgusnu, a jedan je u rerni i on je skoro gotov. Jer sam mijenjala jednu u rernu, jedno gore. A ovdje se prži meso. Isto da ću bolognese sos, iskuhat ću nam neku tjesteninu. Vidite, sos je gotov, to jest ispečen. Vidite kako je gust. Ja sam podijela u jednu šerpu ovdje i u loncu, malo nek se ohladi i sad ću to da štapnim mikserom izmiksam. Vid sosa, drage žene, jest i dobar, štapnim sam ga mikserom. Nije mi nikad sos bio ovako ukusan i ovako gust. Idem ga u teglo spakovat, već je mrak. Moram te joj kupat. Ja ću teglo ovako ugrijat i ostavim ih poslije u rerni. Hej, mašala, kako mi je sos fina. Koliko ja sad? Donijela sam 6 tegli, ali mislim da će biti više. Ovo mi je ekstra. Fina mu boja. Nije mi dugo ovako. Prošle godine mi nije ovakav bio. Ni blizu. Eto, ne znam koliko ste me pratili. Prošle godine ovakav sigurno nije bio. Alejna, pašćeš bona. Hej, bride mi, drage žene, ruke, ljute paprike. Bride. Bilo mi nekoliko ono ljuti, ja uvijek stavim tako. Ovaj vam je sos. Ma ne mogu vam objasniti njegov ukus. Ma, eto, ne mogu vam objasniti osim, na primjer, da probate. Predobar je. Gledaj ovo. Ljepote. 8 tegli i ostalo još možda kao 2 male.
Ali sad ću ja tu već jednu da stavim u sos. To je da stavim u ovo meso. Ovdje će nam skuhati tjesteninu. Male teglice, te taki, ponesi. Ja žene radim na ovaj način. Kad sve završim, fino teglo spremim u šporet, držim otvorenu rernu, jer još kuham nam večeru. Kad sve se šporet skoro zagasi vatra, ide onda. Zatvorim rernu i tako se do ujutru pasterizuje. Ovo nam se kuha. U stvari meso i dodala sam samo ovog sosa, a u ovoj šerpi ću da nam napravim jednu tjesteninu. Eto, šta da vam kažem, pogledajte, noć je pala i ja nisam još završila sve svoje poslove. Ostalo mi je napolju, svašta nešto, ovo ću da pokrijem, ovo radim sutra, imam suđa još složit, malo oprat, uglavnom moj dan je počeo rano ujutro, ali do duše malo sam izgubila vremena, pošto sam sjedla kod svekrvi, malo kad sve bile žene, ali eto, zato sam, što kažu, omrkla. Idemo mi završiti večer, a mi ćemo se vidjeti u nastavku videa, to je sutra. Moram samo da kažem, da sjednem malo, za ovi paradajz sos. U stvari, nisam napravila nikad bolji. Poslušajte me, ispecite u rerni. Ja mislim da je možda igra ulogu i ovo što je pečeno na drvima. To igra sigurno ulogu, ali eto možete ispeći u strujnom šporetu. Nećete pogriješiti, bit će vam ljepši sos. I mislim da mi je ljepši što imam više sorti paradajza, jer svaki paradajz je na svoj način drugačiji. Ima drugačiji ukus i drugačiju teksturu. I baš upravo napravila sam 8 tegli i jednu malu. I kažem ja Ajmanu, ja sad ovaj sos ne bi prodala, mislim za mene nema cijenu i koliko god bi mi neko ponudio za njega. Nije da bi meni bilo malo, nisam ja prokleta, nego jednostavno znate kad nešto nema cijenu. Ja sam paradajz uzgojila iz sjemena, odgojila, nahranila, pobrala i od njeg napravila gotov proizvod i ja mislim da se to ne može mjeriti, ni sa čim. Vidimo se mi sutra u nastavku videa, moram ići požuriti djecu praviti jest. Plaho su mi gladni. Rano spavao. Nešto si mi vesela. A, godi ti, Hamana, ovdje spava. Ma godiš, ipak sad sam se ukučila. Ukučila se. Ode nam kafu. Žmurazi. Hoćemo, nije ti. Nije vruće. Trebaš dati su neki tabletu, Eldis. Jabalo se. Da ne zaboraviš. Sad ću onda mi samo ključaj kol. Ajde. Idemo dalje, sve do me dalje. Tu smeće baci taj komadić. Eldis čisti malo podrum koji je inače mnogo zabacan. Ja, što zabacan? Ma dobro, nije zabacana, bio nam krompir pa očistili. Saprato malo. Da vam pokažem šta on men majstorija.
Gledajte kako on meni... Eto, sad ne mere spas galon. Kad bude zemljotres. Jeste vidjeli? Ne spas galon sad kad bude zemljotres. Ja ću sad ovo fino od ostalu zimnicu od prošle godine obrsat galone. Mislim, neću sad, imam drugog posla. Eno i Alenina flašca je čak tu. Trebaš doniti one galone od ozgo. Mislim da ti je dosta tu. Mislim, ako... Pa dobro, jest dosta, imam i ove, imam i iz dedić. Ja. Mislim da ti tu mora, a ovo bi ti moraš opet biti tu nova. Ma ja okolo mogu staviti svašta. Pa ja sad rekao da ne radi ni tu, jer bez da dasku trošim, treba će mi dasku. Ne treba, super se ovo odradio, ekstra. Ove galone, ovo su prazne, ovo ćemo iskorištavati. Ja odo pravi ciglice i odo početi raditi onaj drugi sos. I znaš šta još ti moraš? Donesi onu salatu ovdje. Koji salatu? One velike galone. Plastenika, ne znam šta ti treba, te kutice. Joj, to mi sve treba. Vidite na poslužavaoniku. Moj paradajz. I vidite u stvari i ovako da nijedan nije isti. On već se očutio što kažu. Vidite kako on gor fermentira. Tako treba i onda ćemo da ga peremo i sušimo. Drage žene, od ojutra svakakvog nekog poslića se, što kažu, našlo. Alenu sam fino okupala na tamo. Eno je spava. Ja ću napraviti jedne ciglice. Ciglice, to su one čokoladne kockice, tako volim i djeca, pa evo da vidite kako ću to da napravim. Moj ajman voli ciglice, ono pravu. A volim i ja još kad koristim dobar kakao, ekstra budu. Halalte nisam dobro našla da se ja vidim. Mrsko mi donosi stativ. Ja ću koristiti krašev, kakao, nema boljeg i jeftinije. Rekla sam čitav, pun. Bolji mi je od kanditovog 100 puta. 12 šoljica šećera. Šest, 7, stavi ovdje, 8, 9, 10, 11, 12. Moram ajmana poslati pol ulja kući. Sad ću praviti sos. 2 šolje ulja. Ajde stavim puno. I 2 vode. Ovo treba da prokuha, to je za fino. 1. Ovo treba lijepo da prokuha. Da upalimo. Da se fino stopi i onda ćemo dodati 11 istih šoljica brašna i 2 kaka. Ja ću možda malo umanjiti brašna, dodati više kaka da bude ljepše. Ali eto, i sigurno će da vam uspiju. Ovo je najbrži kolač, to je najbrža slastica za bilo koga, a vole je djeca. Evo kako ste vidjeli, radim i police, dole imam posla i u podrumu dok on opere dole ploču jer smo onaj krompir što se nije pojeo prošle godine. Izbacili smo ga, jedan dio smo kuhali kukama, više nismo, pa Eldis to je izbacio i u stvari da uzmem da ovo poromišam. U stvari ja ću dole to fino da obršem sve one svoje tegle i tako dalje, zato što se zaprašilo i moram snijeti novu zimnicu, pa ću vam pokazati u stvari fino kako sam spakovala i onaj paradajz sos.
Da ovo nešto vidim sumnjivo, ko da sam stavila šod šećera više, ako bude moram improvizirati, staviti još ulja i vode. Dobro je, nisam pogriješila. Nešto mi se učini rekao. Uglavnom stavljate pune ove šolje. Sam brašna nemojte. Nemojte brašno pripunjavati. Ja ovako stavim. Ono ravno. Idemo staviti kakao. Šta mi da upade? Ajde, rekao šta mi upade od kakao. Ja sam stavila 11 brašna. Eto, hajde, ne bi uhelačila. Pošto ove ciglice, kad se pravi stvarno tobe jarabi, su nekakve. Ne do Allah da profulaš smjesu. Baš i moraš ono ugajgulit. Jesu lahke napraviti, ali u dosta slučajeva ženama ne uspiju. Vidi kruški da vam pokažem. Vidi što su fine. Ovo su videne. Ja bila gore u kući, bila mi na stolu. Rekao da ponedam. Ajde, že muhalo. Nekad posebno muhe nabali. Ono baš nabali. Znači stavite brašno i kakao u istu posudu. Vidite? I to ćete izmiješati ovako. I onda ćemo dodati ovo. Ali ovo polako miješajte bolje na blagoj temperaturi, da se ovi šećer lijepo stopi, da nema onu, da nema grudovicu, ne smije imati. To jest da nema onu, znate kad šećer se ne istopi, da ne bude zrnačast. Ja ću ovo ovako staviti pa ću dodavati. Ja mislim da ću sve dodati, nešto mi sumnjivo, valjda što nisam dugo pravila. Ovo kad napravim stavit ću da se hladi. I vjerovatno ide jedna kahva podnevska. Dok Eldu sapere dole ploču. Odmorimo, naložim vatru i idem praviti jedan još super sos za vas. Ovaj put također vidjeli ste u nastavku videa kako sam završila od paradajza. I predobar mi je ispao, može se na kršku namazati. A ovo ide od patliđana i od paprika sad. Novi neki. Volim miksat ove soseve. Bitno uvijek da imate neku bazu. Ja mislim da je ovo ok. Ne smijete ovo ni prikuhat. To. Sad ćete vi reći, Mina rekao lako napraviti, a nije. Ima caka. Pokazat ću vam u stvari sam kako izgleda. Neću vam moći pokazati, nisam donijela stativ. Šta ću, eto, ja uvijek nešto se probodi. Da ovo skinem. Moram ovo izmiješati da mi nema grudvica od kaka. Mada se to kad se istrese tamo raspu. Čuj muhe, Ajla uzmi muha, ali tu kod curice sjedi, nemoj da joj dođe neka muha, da je probudi. Alena je okupana i zaspala. Gdje su fine kruške? Ne znam šta ću večeri. Pojma nemam, prava sam djece uštipke, Eldu se je jeo graha. Donijela mu ugrijala. Napravila sam jedan hljedičak, vidi kako je tanak, a mehak ko duša.
Ali ja neću ga jesti, ja nisam ne doručkovala. Nešto. Ne osjećam se dobro, volim kad ne jedim, ne boli me žuč. Evo, hajmo polako. Bismillah, valjda će to biti dobro. Ja ću staviti sve pa valjda nisam pogriješila. Jer ako budem problemi. Vidiš, ja ovo miješam, nisam tepsi pripremala. Aj ne vezi. Ovo morate brzinski. Ide ovako brašno i kakao odmah spojite i u renu upalit ću na jedinicu ponovo. Jer mora malo ovo da prokuha. Ma ko 2 minute, ništa više. Ovdje mora. Ovdje morate bi maher da miješate. Da ne grudvica. Rećete šta to ti Mina radiš, ništa ne vidimo, eto kratko da vidite. Da me ne bi se naljutile. Morate vratiti na šporet kad stavite brašno. Ma bar 2-3 minute. Brže. Ono da vam baci od ozdo ključe što fino mirišu. A nema. Tepsi obavezno pouljite. Obavezno. I sad moram ruku malo razmazat, nemam ruku. Gasim kolo. Moram biti brza. To je to. Ja mislim. Da ne mora Elvis jesti bananice. Ode mi vidi da ovo će biti predugo, ali šta ću vam ja, žene? Boga mi, ne mogu uticati. Laj ovo. Bismillah. Morate, neko vam treba trest ovu tepsiju, mene nema ko. Ovo ja imam radi. Mogu ja. Ne mora, šta ću ja će rastreskat. A ovo što je ostalo, vi polište. Eto, čujem ja neko već ide. Jes vrilo. Vidio, morate vam. Boga mi se ne šalim. To je jada. Ovo bolje na pod. Zonje? Ostavit će na to. Evo ostalo ciglica ovo. Evo daću vam. Evo ciglice. Više one su već ufatile od ozgo. Nek se ohlade pa ćete vidjeti kakve su. Idemo prvo. Ne znam hoćemo li kafu pitat Čeldis, ali lubenicu hoćemo. Evo ga moj sos u teglama gotov. Predobar je. Vidite kako je on gust. Predobar. U ovim teglicama je najljepši. Ali ove su mi od Ajvara, ali morat ću kupiti još. To sve u smeće baciti. Imaju i tamo slabola, one treba ih pobacati. Ispred plastenika. I evo salata. To je to. Idemo praviti nove zimnice. Idemo pripremati sos. Ja ga zovem salsa od paprika, ali ovaj put radim ga također u rerni. Sad ćete vidjeti kako ću ga u stvari napraviti. Ja sam ove 2 tepsije stavila po glavicu bijelog luka. Testo čehne. Stavljat ću čitave ove paprike da očistim. Mislila sam da ću ih kiseliti, ali
Nisam pokisela. Pa idu sve ostale paprike u sos. Ajme, tačke, uzmi tačke. Šta hoćeš vodu? Ajde. Napij se i tu ostaje. Samo so, ulje i na kraju ću dodati ocata. Jedan, ono po želji, par kašika, vidjet ćemo. Uglavnom paprike ću sve očistiti ovako i pakliđan. I to ide da se peče. Prije sam radila, kuhala sam, ali sad ću da ispečem jer će biti ljepše. Nema noža. Nemaš noža. Nemam noža, niko ne odnijela sam obetla. Kad sam je tebe zvala za lubenicu, ti ne imaš. Šta si to sad ljudi plati? Jo, čovjek. Ti što je čovkala vodila od kori. Malo dosadno sam to radila, vjerujem. Ali nastav sad tu. Ovu ću tepsiju staviti u rernu, ali u stvari ću i da mijenjam. Evo, stavila sam ovdje paprike ispod bijeli luk i ovdje sam još paprika. Vidjet ću kako ću to balansirati, ali sad ću u ovu tepsiju staviti pakliđan i stavit ću u rernu. Evo. Samo se soli. Znači malo bijelog luka, to ide po želji, pakliđan i paprika. Ništa više u ovaj sos ne ide. Ovo je neka salsa od paprike, ali ja ću je peći u rernu. Jedan dio ću ovako našporeti, ali mijenjat ću u stvari. Da se fino zapeče u rernu sve i onda ću to da štapnim mikserom sve izmiksam i na kraju ću dodati naravno malo oceta. Ovako će mene paradajz sos, ova salsa dobiti jedan drugačiji i ljepši ukus nego da smo sad sve stavili u lonac i kuhali. Jer i ove paprike ću vam morati da radim isto ove, samo eto nek se tu malo griju u loncu i ja ću njih malo u rerni, malo ovako naplatano pržiti i peći. Evo to su te ciglice kao čokoladne kockice. Ja i rezanje 0 bodova, ali su fine ispale, sam eto, nemam ja to kad nešto plaho rezuckat. Djeca hoće da jedu. Pakliđan sam stavila u rernu, vraću ga ponovo, ovo samo da vam pokažem. Paprike se prže i u ovom loncu samo ja odozvu malo, nisam dodavala vodu, ništa, samo so i ulje i na kraju ću da dodam, rekla sam, malo ocata po želji u sos dok bude gotovo. Ide li, majstore? Ide. Mora. Znaš šta sam htjela reći? Da donesemo da ja složim te začas malo galone. I znaš šta sam htjela? Da doneseš me od ozgo one velike ti galone. Hoćeš me donijeti? Koji? Sa salatom. A one male mogu djeca. Odi ja ponijeti krpu malo i vode da obrišem ove galone. Taman dok nam provrije kafa. Moram puno šta ši brisat sad bez zika udeš. Ili ću suhom krpom. Kad budeš koristila, bolno obrišiš. Pa ne volim ja to tako. Pa ne ja sapru od uzgo njega vodom, ne ja šta... Sapru? Koga, ja? Joj, šta ti ovdje radiš bez mog znanja? Pa dobro, dostalo vodom sam prešao. Dobro, hajde sad i ponesu oni s djecom. Čekaj, onda sredimo, šta ti... Čekaj da im šta joj, on mene, on mora ne narod nešto da on dira. Ovo su dole galoni što se ne koriste i upravo gledam da ja galona ni nemam. Nešto opasno. Ovo gore mi je sve pekmez od
od šljive, pretežno ima malo i od šipka. Ovo je ta salata što sam radila jučer. Ovo ovdje je, vidite, onaj pekmez što sam radila prošle godine od jabuke, slatki, a u ovom je kiseli, da ga gore dignem. A ovo ovdje, ovo je moj paradajz sos napravljen jučer. Eto, polako ja i dalje punim police. A da ću fino sve posložiti. Ovo mi je salsa od prošle godine, vidite, imam je još, ali pravim još jednu. I ovo je sataraš što se isto nije pojeo od prošle godine. Eto, u stvari, ostalo je dosta od prošle godine nekih stvarčica, ali super si Melica odradio ove police, sam dok ja to fino, dok dođe vrijeme, jel da ovo lijepo sve složim. Hajmo kahvu piti. Hajmo, zaslužio s kahvu. Našo igrački, pa reda malo veli da izgleda to, jel? Vidit ćeš to kada Lina vidi. Hajmo. Hajmo, fino si sredio, sam dok mi... Joj, više, u nas uvijek nešto, kad uvijek nešto radimo, pretrpano, Bože. Hajmo. Idem izgore mi salsa, dragi narode. Ode u helać. Gledaj sirove snage, šta kaže. Brđanko. Brđanko. Laj. Bravo. To. Draga moja lutka. Ja vidit ćete vi dok ona još malo. Kako ona voda tačke, a neko vas dvojica. Jel da će? Laj. Gledaj što je zapela. Laj, ali ona uredi je ponijela rukama. Još ima kamenja onda. Pogledajte, još koji dan ima da nosi tačke kud hoće, gledaj. Neće i vući po zemlji, nego će i nositi. Draga moja, da te mama lubila. Odi lubilo. Odi. Tuci. Hodi mami svoje da te ljubim jednom. Hodi vam, bezobraznice. Hodi babka smok. Hodi. Neće, nešto nije po volji. Hodi, nena. Hodi babka ljubi prvo. Bježi, viža curca vozi kolica. Odgazit ćeš me von. Hodi babka. Hodi ljubi babuka ovo svoje srce. Koje čeri, ma privali čeri, dol baci i niza babu. Doli i baci. Zavitla i oda dole niza stranu. Ma doli i pojtaj. Onako kontaš. Ma dol sve pobaca. Ne to vaditi s kolica sad, nisi babu skontala. Ovo sad stavljam sve u lonac i idem da izblendam štapnim mikserom i vidjet ćete kako će imati lijepu teksturu. Vidi sosa, ne izgleda nešto na oko, ali da znate kako je ukusan, predobar. Ja nisam gulila patliđan, ali možda je bolje da jesam, malo mi je ostalo ovih. Vidite, ali još ću ja to malo umiksat. Sad ću dodat, kad sam umiksala malo ocata, evo ovoliko, pa ću vidjeti da li mi se sviđa ukus, probat ću i ako mi se svidi da bude još malo kiselije, stavit ću. Ovo vam u stvari dođe isto poput ajvara ovo dođe. Ima takav ukus. U biti ova salsa, ovaj umak se radi sa crvenom paprikom, na primjer, i bude crven i bude baš ono sličan ajvaru, ali ja radim sa raznom vrstom paprike. Ne morate sine stolca, ali haj sve u jednu stavite. Lejna, cijet, idi ga ponesi. Eno ga onda, gdje? Što sam ti uštupu? Pokaži mi. Au, šta je to?
Ha? Suncokret. Ovdje ga našu. Aha. Dobro. Aha, pa dobro, tu budu uvijek svaki dan. Evo, idem. To su ukrasni tikvići, sine, oni se ne jedu. Ali mogu se pojesti. Pa ne znam, ali mislim da ne. To je ukrasni i zovu se tako, znaš. Mhm. To je fino za dekoraciju jesensku. Ne to jest. Eto me. Govorila si, ja sam te čuo da ima puno tikva. Ima ovdje, ali to nisam ubrala, vidiš. Aha. Oho, velika. Velika, krupna. A što je velika i krupna, što je ona mlada. Znaš, I ti to voliš. Ti to voliš. vidiš kako bi sam ti fin. Pa ja mislim da je to dobar. Ja volim ove zatvorene Šta? krompire. Je što se ubocati. Da nam malo ispečem. Znači, jesam zadovoljna sa paradajz sosom? A paradajz sos je mrak. Napravo se mene i ona od toga još pakovat. Poče nam ko kiša, ne reko dok nije. Ma kakvi to je za obično. Travi u krompiru. Ali ne mere se to još kositi, jer se neće krompir još vaditi. Kad ćemo vaditi krompir? Pa sine i sad je cima zelena, vidiš tam ti. Ovdje nije. Ja se sjećam kod da sam jučer onaj silni ovako krompir brao. Vidiš kako brzo vrijeme prošlo. Šta da ti pričam, kad sve znaš. Ićeš kući nam poniti sira Sira? i vrhnja. Ja, boga me ne znam razliku između kojeg sira. Koji sir? Ja, istraživanje. Znači tako. Šta Lejna ciči? Ona sam ciči. Po čitav dan. Hej, trebalo sam i koji paradajz nam za salat. Joj, vala, znate šta? Neka i kiši. Volim kad pada kiša, nemam posla. Neću više krompira nekako. Jau, jes se zacrvenila. Tikve su uzrele zasjene. Ali više, evo i ovdje jedna fina mlada, vidi. Samo čupavaka ne može više i I ovdje rasti. dvije ima i neću sine, šta će mi? Šta ću kad niko neće? Ukrasna. Kad sam ja jedem. Pa dobro, ukrasne ćemo mi sad složiti u onu košaru i poneći gor kući. Da mi stoji, na primjer, u jednom dijelu kuhinje. To je to. Hajde. Ajde. Evo još koja minuta da snimim ovi ukrasne tikve, ko što mi je mama rekla. Meni su one zanimljive. Evo koja još, i ova je fina, možda je zelena, ali baš su neobične. Sad ću ja tu sve staviti kako je baba rekla. Neizgledno izgleda. Ko bezukusno stvarno, ali tako ukusno. Probala. Pa ja neću probati, ovo je gotov sos. Ovo boš jest. Ali moram ići donijeti još tegli. Mislim još dvije. Ali nema gdje da vidim, otprilike 2 ili 3. Pa dosta mi ispade, hej. Vidite, žene moje. Ovo vam je najbolji gotovi sos, 100%. I još gulte patliđan, ja nisam, uvijek sam gulala ove godine, haj rekao neću. Odo donijeti još tegli. Sviđaju se tebi? Vidi lijepi dekoracija, dragi narode. Ovo sam kupila u Sloveniji.
sjemena i postjala onako bez vezi, ali ovo će mi biti lijepa dekoracija. Ici ne ponesi Pa će ima ovo još. struhne? Vidovi, neće sin, ovo se samo osuši. Jes dobro. I ponesi još ono što je ostalo. Hajde. Ovo veliko treba ovdje samo ovako Ovi je meni najljepši. Meni je najljepši ovo. A i ovo je pravo fin. Ide ponesi još, hajde. Ovo mi u sredini liči na ono zrno. Uj, ha. Ovo mi u sredini liči ovo žuto na zrno. Evo, ispalo mi je 7 tegli. Tegle ove sad idu u rernu, u toplo i to je to, završili smo. Pa ne mogu se šipovi jest. Ima mene dole sine u magazi. U magazi, u podromu. Vidite vi ove Hokkaido tikve. To još stoji neiskorišteno. To sutra ako Bog da ide u pripremu. Samo hoću da ovo poredam u stvari. Nek stoji, možda sam neke uzbrala. Ovi možda nije zreo kao kontaš, ajmane. Ali hajde, ima ih dosta tako da nema veze. Vidi fine košare. Hoćemo testirati jedan, može se jesti. Ma ne može sine, pa nije ovo za jest. Nisam ja to zato kupila. Da vidiš šta ona plače. Rad vodi. Moram skloniti ovo sa ovog stola, jadno, spašit će stolić slab. Šta radiš? Babo kopa sve u Moj čovjek sve radi u papučama. Eno ih oderu, a nove bile. Papuče su najjeftinije. Da se poderu radeći. Najjeftinije papuče. Ali eto, to me nešto izgleda, ide mi na živce. Kad radiš u papučama. Kad sam mu dala ove... Ide, babo će ti nasut vod. Kad sam mu dala ove papuče, rekla si mi ovo sad... Gledajte u nje patikešina. Našo je da su podrumu i ona je to obukla. I kad je obukla rekla je wow, kao. Ne da se skinu. Elce tamo, vidite gdje ono ima puno koki na onome mjestu. Ovdje. Tu nam je neki odvodni šaht od prije ostao, jel će tu da izida jedan bunar lijep, ako Bog da. Pa bio prije, ja sam rekla da je bio prije. Jesam. A ja sad odo pripremat večer, dragi narode. Ja ne znam da li će ovo biti kraj videa, možda hoće, možda ne. Ali mislim da je to. Vidimo se ako Bog da u idućem videu. A možda ću ga i nastaviti, ali mislim da neću. Mislim da je to kraj. Ja sad imam posla da ovo sve sklonim, da završim i tako.